aray hande o yaadu men piiji hawniiɗi ino feewi e nder julɓe ɓen tigi e tawata ɗino tampini julɓe ɓen no tampini mofte nelaaɗo ɗen sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam fayda hande loro e tarde e widdende e anda e maaka e bononda ko heɓi ko hakkude julɓe ɓen no mawni ɓuri ko woni yaasa julɓe ɓen jon noon tawa ɗum ɗon ko faamuji ɗi andan ɗon hoore ngoo ko yoggat e julɓe siɓɓe men ɗimmoɓe menen e ko ɓe tewrata e ko ɓe janngata ɓe yiya ɗon faamuji go'o taa ko faamuji ɗi andan ɗon hoore mum ɓe felliti wonnan ko ɗin ɗo woni gonga ko ɗin ɗo woni sawabu tawa hidi pottondiri ɗi yiidaani yaaka kas e ko wiyete diina l'islam mum e ko wiyete ɗum bimana mofte nenaaɗo ɗen sallallahu alaihi wa sallam tawa ɗum ɗon won kadi joni yimɓe ɓen ande moodanaade en e namra moodanaade jon noon ko sabu ɗum woni needi ɗum e baaba ɗum ɗon fof ko ronkugol anndude ko honɗum wiyete kaɗo diina l'islam ko honɗum woni ka ɗum ka baa tendinima noon ɗe ko mofte nelaaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde ɗo finde nelaaɗo finde sellunde men ko wiyete ko aqidatu ahli sunna wal jamaa aqidatu ahli sunna wal jamaa ronkugol andugol ko finde honde woni nden ko honɓe woni nden ko honno ɓe waɗi ɗum ɗo woni nden nene e baaba non baraji koɗɗoje ko joni waɗi sakkoya e tawde noon ko heewi ɗon e ɗin nambaraji ko hiita koko nelaaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wa sallam anndumo fiimum ko ɓe makkumo kadi kon tawaali ɗum ko waɗi noon nden fedde wiyeteende ahlu sunna wal jamaa nden ɗo ndelorɗo kaa diina nde tampin kaa diina ka kono feddeeji go'o nodditiiɗi e nder diina l'islam tan ɗin feddeeji goɗɗi e majji ino wontani ko ɗin ɗo woni fitna woni albala woni nambara e dow ɗumal islamiyya on duwanno sallallahu maaki e diina alyahudankeɓe feccitike pecce capanɗe jeeɗiɗi e go'o diina annasarankoɓe feccitike pecce capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ɓe maaki ka diina an ka ka fecci to pecce capanɗe jeeɗiɗi e tati ɓe maaki ko fof maƴƴe kadi kaka yiite ɓe suɓi sina fedde woto sahabaɓe nde tawɗo hani ko jomiraɓe gande ko jomiraɓe faam ko ɓendinooɓe hayso neɗɗo lamdi ke ɗum a peesee neɗɗo usaɗo lamdi o lamdi ke peesee ne ɗon anda kiɗo ɗo beesi sahabaɓe anndaaki pecce majjuɗe ɗen ko honde woni pecce majjuɗe ɗen ɓay ko haala capanɗe jeeɗi haa yeeso ɗon ɓe garanaake ɗiɗen ɓeyni nelaaɗo ko fedde honde woni fedde nelaaɗo ɓe maaki ko gon fedde nde yimɓe mum woni ko mi woni e mum ko min e sahabaaɓe ko ɗum waɗi feddeji heɓanɗe sahabaaɓe konnguɗi bonki heɓɓuɓe ella ɓen hay ko ɓe rikotiɓe gonni nelaaɗo ko ɗum tan ɓe faamama sabu nelaaɗo ko kanko toujours o waɗa tarbiya e sahaba o laɓɓinay o waɗa ko moƴƴuɗo imo wowno wiwde ko kala wonɗo e ko ñooni e mum ko ɗon haɗa tama sahabaɓe en tawata ɓe kerewe ko kono so wii ni e sahaba jaga sahaba fof tawataake e yimɓe fitna no feddeji goo wiiri jala fof noon on rooni ko
terus waktu di saat mana baik mereka dibela Jono problem pun mau model sakit pokoknya tak sama dulu ini pokok ayat Al-Quran kan kita bikin anda kita ini niat di bayangkan kuliah ini niat di share anda bero sepuluh jika itu foto energi jadi tahu macam itu na anie sabu benum pagi dirante na gol aceh adalah haat nakam dinakan PPD haat nakam dinakan mati lupa dengan kono pagi nanti ini piwon PPD elephants gonga bukan mereka gonga hati ini piwon dia PPD kita hor macam tanda kemakiran hak pun gong kono nak dipanggil tehat ada tanah tadi Jono, kudu nawati, sinawati ini, panging kono tempat itu yaitu pedo fitting ini, pedo ini pedo, wolen kuuni gonga kujok ketemu pada pedo. Pohon diri itu pedo bagus nawatnya. Pohon diri ini, pohon pedo ini, pohon pedo yang berundung di makna ini mau dulu ini membuktikan orang ini. Jumlah tekan bernuria, sunnah wal jamaah. Kemudian al-aqidah wasitiyah. Untuk ini adalah kedua. Jumlah berundung ini Profet won de hakkunde wertinagol yabito e fettintingol baynal hulli wal ifrat fettinal plat wana fettinanda no holemo ko woni wono taki woni wala pas kala wana den fetten wana ko woni wo haram mo jabat tatak wana den fetten wana fi dibiore awat awna yunde hatta macam nan wana dibiore ko wat mo alum ci kayiti ayat kan Islam nan tidak ada menghapus wasfirani pakadari kataana umat wasfa wino kokolon wakadari kedua memiliki anak membuat umat dan mukti wasatan hakini nah dari wana mukti hakini dari mukti hakini kok pasti begitu sita itu mukti hakini dari hari mukti kopek mukti mendengar mukti kopek harap hari ini mukti hakini dari kalau ini sakit mukti dari mukti kuat apa saja John Marayta kita dapat sekarang mundur tentang BNK ini. Orang ini membuat itu mufti hakim. Orang ini Al-Quran pun diciri kali enone ko eyo kene ko tay pagi ko hakimi ko la usatu wi hakili o makko na hakkunde wana hakkunde ma o hakili e makko ko groupe ban yimɓe bonɓe jogiiɓe anndire bonɗo faala ko wande ɓe boni ko innini ko keɓ ɓe ari haaka ɓe watta ɗum tigi tigi ɓay kamɓe arɓe ɓeɓɓe fof ko bonɓe kono harhino en maɓɓe hakiliɓe bonɗiki taw on ɗon ɓeɓɓe Takundo, konon ko bondo, konon di kakak. Nanti pagi akan kita sedikit di fok. Kau ya boleh ini namu, kau ya ini namu, kau ya main di cipu, jangan. Mungkin main di cipu di pagi mau kenal, kalau kenal dia tak kenal. No, main di cipu di jam satu.
da tay do man ko yurmi andon ko hakkili be ma criminal ya kunti ko qur'an ni awsa hakkili ko ma ko wadi non groupe bandi kala haray no wodi ɓurɗo man seede no wodi hakkili ɗon ndaare tu sammu ɗum koɓɓe nde ɓe paalano ɓolude ngeloba annabi saliuma ɓe moɓɓiɗinno kala fayde bonɗe leydi ɗen fof ɓayɓe inni tigi tigi on ɗum ɗo ko yaw hali arano kamɓe ngeloba man yalidata noon ko gootu ɓaydi kaɓe ƴoogata noon kaɓe yamata ɗon ɓe ngeloba man yiltoyi ɓe watti raɗagol ngelo ɓe watti piwgol annabajo allah o faami andi ko ngeloba mu'jiza ɓe waɗanayi annabajo on contrandi ɗiɗi ɓe ko ngewatara an ɓe onande ɓe ɗumimɓe ɓe ɗaɗiɗa annabajo on so wi joni hino ko ndeɓat o woddi jama joni hande on aray ɗo on aray yaro ɗoto ɗo golliti ɗo jogom gollite ko janga janga ngeloba makka ɓen iyo ɓurtu waɗi ɓe jokkiri noon hannde ko ɓe jooɗi ɓeyni ɗum ko metti ko honno menen e ngeloba men sendirta mo aaya ɗum inna allaha bismillah bi kulli shirkin muhtara en ko honno menen e ngeloba men sendirta ɗiya ɗum no metti kono watte ɓeni sa nani en seddi ko so bawuri waɗe ɓenni ko gombo wawi waɗande ɗum ɗo ɓenni en ɗaɓɓitay kaari bandu ɗum ɗaɓɓitan ɓe tumboni kanko kadi ɓe jiisodiri ha ɗum ɗon kaari tawi ko ɗum seeko bandu waskurana wi kadaba samudu ɓe tawaha ili mbasa asqa ɗumande ɓe neɗuno ɓurɗo makko seeɗa nam asqa ɓurɗo wonde criminel bonno wawno defide ɓe on hakkalaw ɓe bonno huwawi on wurata fama joni noon hakkiliɗo o garen joni ɗon ko mofte ɗe woni mofte hakkiliɗe e allah subahana taala moƴƴini waɗi hakkiliɗe e piiji ɗi fof hakkiliɗe ka dewal hakkiliɗe ka ñaade hakkiliɗe ka wakkilare donc e mofte ɗen dendanangal programme mofte ɗen fof koko hakkili ɗe nanda e ɗeya mofte feƴƴuɗe few wata hunde nde allah subahana taala neni moƴƴiri ha neni wata woɓɓe sattinangani ko fiya nde allah subahana wa taala suɓino muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam comme annabaɓe ɓe ko mofte chance e moƴƴere ko mofte ɗen heɓi kon fof ko hoore ɗumma ko hoore nde tawno ko kiɗo ma mo ɓuri yiɗi mo ɓuri teddinde on mo ardini ɗeɗo mofte hande kadi tawi allah newi ni programme ɗe ko mofte ko ɗum waɗi kanko taw allah wima wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min nidiraɗum an siwana so yurmede wona ko janna anda tagi jonno kanko allah subahana taala mo teddiniri ɗeɗo mofte yurmiraade sabu yiɗgol makko nena ko ɗum masallah goo ɗimmum ɗum kañum kadi o aali e nenaɗo sallah ah sallama yaajugol ɓernde moƴƴugol wonki kadi e yiɗugol mofte ɗen e jeegangol ɓe e pattanagol ɓe e donnanangal nondeji dewe fof kanko tinata haa ɓe sikimi أنا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى أجل وجه بنوبه من أنفسكم قل لي أريمون نلا به هذا المؤمن من أنفسكم sedaikan min anfasikum dia itu ko Allah be wonti na ko de ya ni mo ko azifun alayhi ino sak ma
bitina mutak musonta ha ma wala min alfadhi umumi tenna nanga ani kullu patan sabilkan adalah orang orang lagi ayun dalam tak kirakus minggu kedua awal ada pokok badan ini esolan tak aku apa dijak rasul min akus maknanya membuat pemiwawan memanfaatkan pembawa memiliki dan membuat itu fok emak kalau kamu yang kamu membuat daerah buat ini pemiwawan terjadi rasul min akus عزيز عليه مسافة تبقى ما عنكم تلك تنبيذا كنوا لما كنا بين محمد صلى الله عليه وسلم pakai pohon komplain berindino memino kepakan problem kita lihat dua yen negara yen negara biar juga alamat pohon komplain ini orang ini tinggal langsung biar men sunna yang kopeng namun salat kopeng beda hiji rasul men wadal min ko awa ino do bejoki no alam sifat wi bejoki azizun alaihi ma antum kala takum dari sunna tu dengan muhtamak tu musak emak mengkampi membiki kala pun membuat melakukan kualitas wala sa to be kurang ne atna ko wala sa nan go de naka mo tan bi am munji ki mo sonja ha si wonde sonja di ko ana pine ko no wala sa apa ida to wonde ma al me pada ta nafs ka ali ni masalah Muhammad wa ta'ala selalu di magia ini sunnah sampai watan hakkili Muhammad sinaɗum ande mande e manta maɗa fiɗeɗo waɗa joni ama e ayata fana annaka baqi'un nafsaka ala atharihi illa yuminu bi hada hiɗa ɓatto hankata wonɗi maɗa nde battirɗi ɓe suno e ande fiisi ɓe jaɓaɗi ko won ha wonde ko ɗum noon wi azizun alayhi ma kuntum harisun alaikum ko o rettan ɗon kadi kon woni makka rettan ɗon ko kala konngol ngol wowreten e kuugal ngal waɗeten ko tawata wonani sabu haa heɗen moƴƴere aduna o haa kowtoɗen ɗo muuren ɗo ko en tedduɓe kuugiiɓe ɓuttinɓe welduɓe taw kadi ñande daroɗen laakara kadi haɓorten hay pus taw ko en nattata janngo kala ko gittaaki himo faalana en ka ɗum woni wo akkude en wiinima ɗo ko ɗuwete halisunaaɓe bil muminina raufum rahimum en sikewo Allah sikewo bil muminina wonande wondimɓe ɓe o Muhammad o raufun ko yurmete rahimu yurmete ɓiren noon hakku tabitinede ma yurmede aranene ko yurmede nde neɗa salama yurminta en ardanore en e holtinangol en piiji ɗi sakkede probléme ko luwete yurmede ɗinnarenen ko yurmede nde neɗa salama yurmiri en fi jindi gonɗen ko wiyende ko wonde wonata safare ko mbere ko yurmede hakkude ka del ronde baraji e yurmede hakkude teɗenma kadi ko hoyfinanɗo e dewal ngal ko safare hoyfina dewal ngal ko safare min ko ɗum ɗon woni raufo wonal gonɗen ko wiye tawa konngol goto moɓe baraji dongal wakkati fita e dongo e laata ko ɗum wiyete hakkude ويجب أن نفهم من القضايا على ذلك وكان بالمؤمنين رحيما معنى رؤوف وانتهى banyak sementara lain TV di corona Tuhan boleh cuma wal khayla wal bariyat wal bikhala wal samira litarkabuha razin wiyat konten
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس آية إن ربكم لرؤوف بآية Sambil saya kira itu makna raufo arak pengembangan rezeki. Lalu ada yang dia mampu dia gelo di corona dalam dalam. Owi ting tuki gelo mampu di corona dalam ini ada orang yang kakawa on tumu edom nangan wonki sondoro. Owi inna raufo yunmen itu apa? Wakatanya kita seperti mengungkap pijaran ini adalah fajr dulu dakwah yang menyuami adalah golongan yang sauter beribadah takut sebelum bihimarah fakungka ada nama jadi pembaik ini kan terkocim sudah marah pula mafhum dong kedua si nas sama وتبكي رؤوف وتبكي في المنكر ويوم ini المدر وجوتك في الامارات dan semua itu bidon na umisa hay ka dewe dan dia dewe nela bukti to der ko binata kan dia dewe mas mahur gongo no sat gala Allah lu yo hore lew timmu tis Iwi kapir lagi, haka tanggung muncul ke dalam, kiti, wajar kerah famak kondek, ekon nyamun kata kusuba, burdo nyamun dewo, beri barang, burdo nyamun dewo, musuh tadi memberikan itu di batu lah dewo, memang itu megang cangkir. Itu ninnude sulla kongon yakina muntako putale pai santi kataku suba kalau sehari people kono bakko pasca o mobil apa o kira apa makko under to wiyan Allah ini mo kono mangani ya bener bingung dengan ngomong nyane tak suba nang dewi itu tadi ramai hari midas kali yakin gol tadi gongo no yakin na tadi gongo wo ko non kuri tabara e di meli ba bani budo ji o ukiyul men makko den kan der dewa misal gongo di yanga tawar ko tindi ni e ko wole de wote mo be bana kana ko de no sahabat do taw masahabat buki no nyam ko de dalas ini waktu ini dia ini ini pun tuan tahu yang dibinar dan bumi ada mungkin di Kongo ndewo kita melakukan itu juga tahu yang subhanallah subhanallah al-azim adad khalqihi wa zinata arshihi wa midada Omanti Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak di dalam doa aku lagi membantu kalian dan membantu kalian. Asalnya ini dia, bukan cara bukan cara mencari di bawah tekanan, bahwa pemilihan pemilihan bahwa dengan pemilihan cinta dia di luar itu, dan video aku sangat si hari akan dan kurikulum kota itu, mungkin ini aku akan Mbak, John damari masih bukan kita berundang ada dasar ini berkotek wazina kemasih kan eko asli maka kompeti ini Asyik Muhammad Nasruddin Albani asli ahadis sesalian maka wajib dalam hadis karena naik kursi Allah menjalankan ijazah kursi Allah untuk yang kamu dijek dari suatu dan kamu dijek dari dibuka maka simak ada nafas dari mau dekut dalam afiat aja timur kuda waktu bahwa kuda dan waktu itu ini kursi yang kamu dijek dari belum tidak aku punya kompan itu tolong dijek basina tak wanita kalimat kan Kongo di makro ni
no di foti no ɗum no o yewtide mi simore ko wonde ma kala ko wiya legga ko Allah tagi ɗum fof si waɗama karam ante jafi ka foreda ma lui de 100 milliards leggal ne foreda ma ɗon ɗum wala kay foreji ɗi wuttuɗi kala ko wiyete leggal ko woni ko nder ad hakkunde kammuɗi jeɗɗi leyɗeɗi jeɗɗi si fof waɗama karam kala ko wiya maayo océan Pacifique océan e Atlantique mer Indien mer Rouge on fa ɗiɗo océan ɗi fof waɗama ndax windirama ɗumbuɗi makko ɗi o wi'i windete ha leɗɗe ɗen fof ɗe landi e yoor kala ɗi fonan maaje ɗen fof yoor hay ɗum so windirama laabi jeeɗɗi o worata ɗum kala nan hakka si wiyama ma welko woori kon hay wi ɗum tawataki ko kanko rasulu wi wiyata ɗum o mbara ñande goo malaika ɓe ɗiɗo amma tawi neɗɗo no janno ɗum subhanahu wa ta'ala andi golle men ɗe nde ɓe winda ko enndere ko konngol ngol beesi ko mbara ko yimɓe winda ha konngol ɓe tawi mo wonde mo janɗa to windere ɓeyni ɓe windu baraji nde wotere ɓe windi 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 yaɗaga honno woni mi ɗoɗa windi o mi kan ɗoɗa windi ronkulaɗum tako imo jokkino nde wotere ɗum woni maga ɓe windi haa ɓe ɗiɗi ɓe tawi si ɓe jokki yoɗo ko woɓɓe goo kon kuutoto ɓe tolluwa ɓen mañiɗen e Allah ɓe andi Allah subhanahu wa taala ɓeni Allah wona tawi yaaro ma hannde no mata mais fuɗɗi windude koko wumle ɓe windi haa no wittumen enen ɓe waɗa ɗum foti Allah wi ɗum taɓano ɓe woni ɓe no non winde indema ɗum ɗo windo ko tawɗo mo wona ko yiya o wata windi ɗon tan dari nde wotere ɗum ɗon nandata ɗum jeehe tawi ɓe tawi no wiya ya laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ɗum ɓe tawi mo wona donc ɗum ɗon fof wiyete harisun aleykum tindiɗo e umbuɗe e deɓe e waɗen taw ko taw nelli en ɓe tawata en mawɓe e maɓɓe ɗon ɓe makka joni noon sabu ko yiɗi mo on sabu ko yiɗi rasulu kon sallallahu alaihi wasallam o waɗi ɗen mofte paper newe leydi nela sallallahu alaihi wasallam no andi mofte ɓeɗɗuɗe ɗen heɓuno satte leydi e probléme ɓay ko tawi Allah no yiɗimo o fattani en Allah jaɓi fof Allah jaɓi ñalangal mi weltori kono ɓayɗa yiɗini kiɗa yiɗi mofte ande na teddini no faala en signe o contrat gogo rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana mi signi rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina mi signi jabani moftuman rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi mi signi واعف عنا مسكيني واغفر لنا مسكيني انت مولانا فانصرنا على القوم المسكينين كلام من ربنا Sunto c'est des pactes, c'est des contrats avec Muhammad Rasulullah et Dieu pour nous, pour cette communauté. Kopi kita katakan orang awal, dan kira benar. Baga tawan umat orang mau na kau tak program apa dengan pimen jauh di atas Subhanahu wa ta'ala okki nela da Islam okki bokke woɓɓe ko ɗum woni rondanaade en arta jogoy ka jogoy defani ni albara o wi jooma tanantir men inna fina aw akhtana si tawi men yejjiti maɗum men faldi men waɗi tanantir men hat yirtoyi o wi jooma jonnon no woodi woɓɓe direct si ɓe yii goɗɗo tum e nder ko haɗa ko ɓe annda o fof ɓe annda o annda ɓe annda hawru ɓe ñaawamo o tan
tawa kontra mo ketano aku jangan lagi ngarang pun mesti nyawa itu kita tahu albala jomayo watarun din men terkel tol molana sifa korun din aram kan kaka syariah pas kamal ka kaka syariah mate kan ili annabi adam alayhi salam annabi nuren annabi nuren annaba ko fetti ko fop ronda no tel de kala tak kan de lagi tadi korkaji satu julde di satu e non ne di satu ko ne da de tay ko dawa wana wo e makre hodo mom tar de ko may kon may mangen de julde dawa forna nan ke dulu gol nokku bo sinaka jewita akula ka ko pilasi ando be ka udula ka kuni ti kulo si wabu ko henima e misam tawa ni alies tawa ko o ne dulu do wi barang sa set pai ta lundi lay no gerra tawo kono dulu to adula ta ka bete kan mengalbala menang bimene kota mengen biosi jadi mona ngel esatti li kan te hay wote makke si tawi neddo wadi bakka yetti al subhanahu ko ya nabajo mo ndaw yetti ya wonto an si pama gusti goto ko kadi awi wi mi yetti Allah oke akhirnya dipikir tak oke kita betul mai ko wala dengan apa waktu dalam pusat aku nggak ina baik hari konon cubit woke nggak pernah kerja jodoh ini astagfirullah enggak ini aku itu lebih akan enggak ini lagi asal kira yang itu video lah yang akan kemarin remove oka Rabbana minna atau apa dengan ini buat alun di ini anak ini kita kumewak answan si ya noni ya kanane mundan kami sebenarnya budi di bawah yang kuat lalu buat mereka nde julɓe heetara ɓe nandude kala ko heetara ɓe préparé e doole julɓe ɓe foola ɓe gani allah yo tawi bas ko ɗuma ko alliance ko ahadi quoi ana gaadi dalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina mawla hunde ɓe haalda signature ala ɓeeɗana ɗum ɓe haaldi dalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina mawla Allah subhanahu wa ta'ala ko di ballo Allah di ekkoti e gondinde be wondema wa surna al qawmi kafirin on alliance on pacte no hakkude mako e be da non kam amu bi halti ni ko do wat ci be regina ko wat ci ko be no mo wiete mo di sunna ko mo ta ko subhanahu wa ta'ala ni minani program di jenes mana mute ronda ikan di antara desatete mute di Allah subhanahu wa ta'ala sabit bolera sallallahu alaihi wasallam sitami telen matasengo bakkat karena kasengo bakkat mute di ngui pina na hati kira hati pikir dengan sangat kacui sudah dia ditarik kok akan boleh kali aku soal ini jangan baru tahu ini bisa kita dikudet desa tahu aku jadi tahu tapi kongkang putih putih pas awal di kategori ini walau sebelum mengharapkan kita
Wi inta kita dibuka lagi mengatakan Allah bukan kurang saja. Oye di grupo bakar ko kita di get box pasok. Ha usipi dia na mo de hagis. Be usipi gipu di mo di hagis. Tal ora usipi de mo di ko tay mata di badon mo. Tadi kaya kita dibuat kapal buat kawai sa kawan dengan di badon lalang. Betul mo di ko pada mau mo. Yo, kokak usipi dengan. Yo no Owi ko bayin da owi anas pangaladan surat nisa ka inta jitani ko kabairan ma tunhaw anhu kasran sayyi'at so what did engani din to so kidi manakan wani duwe bin owi tenkia wala atnonka asu sunnati owi tempen wo to bakka tu jinjani siwan ato so koy Muara sekali mito sekolah memes kompa. Mau di demo pun hubungin. Jadi apa amat pun yang jam. Jalan kebaga. Kali dan mahal sunnah kan. Yaitu yang tinggal ikan dari bumi ikan. Di nongkari takulo. Wi iwan yang makala pokon tiki mobi no di dudiri wono di dudiri si ari o yalla atanan si ari o yalla atanan para Allah subhanahu wa ta'ala aktiver kuli dudi wodi gan qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a qul ma ya Muhammad ya inna min al-wi wa nufirate painakan to ya ibadi Allah tak tujuh buat kan ketika naik kalau yuji ada pasti kan perlu di ibadi beru diri boy dong kenal gitu wi beni al-wi wanda ni pokok yuji pandi itu mungkin gimana قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قالوا يجي فانتي بيدو ممكن gimana boleh pas debaka kudini ko jomma binanga on ti wadi baka ko ko sawu sabu o be di kadi goddo woni sawu wuro o be di goddo woni kakkol o be di goddo woni mata yite kono ko duubi tati o wonta o be di goddo wonti duubi wuro ngam tan yite o be di kadi baka ko di ko wonti duubi 1 milliard mo def o be di baka ko di ko itama ngel do woni manama saga o be di kadi goddo go porta rama e wakari yite atuma wutila dum yede asrafu ala fusi nangi won on va Allah dan itu problem di hari hari dan di porte di sana kalau tak kayu yang sab kulit doa tak pernah punya rahmat Allah apa begini Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an Allah yaghfiru bak yon ti akun bi tawa ko hari Allah subhanahu ya yirtoyi e ɗin kabaruji e hoore men jali yumɗini ɗi dafirleydi tano dafondiri e majji haali gonɗo laakal ɗi tuubaka ɗon kadi yurmen allah men no jokkoy toon dede moƴƴe bakka koji jani so ɓeyɓe mbawaɗi ɓedde bakka koji jani yimɓe o ɓe ñeñiri ɗo haa ɓe ɗumbiɗo e majji ha ɓe tuubaka tako ñoni ligu ɗiɗɗo e hoore kadi so hewtoyama toon allahu lallu subhanahu wa taala no suuti gooti beɗɗo waɗiɗa omin jinnon ɓe alamo mbiyewtida e majje kono luttuɗɗin ala ne wawi ndaara inna allaha la yahdiru an yushraka bihi wa yahdiru ma duna dhalika liman yasha koko yaata ɗum ɗon to kaka ga o kanko
inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ayat kita bukan bebas. Si Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. O wi kan inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi ada tetap ini. Koma ayat kana tunase katamar si jamu. Paske si Allah ulan wi wandama si moya ko bakka to di ko. O wi kan moya ko bakka shirku. Ai ko ayo si ko woni hada. Ora kan. Waya ayat adam kasuratul Zumar baka adu maka. No wa iwono wa ikuba ma ate. Kono ayat suratul Nisa kuma mungu Allah kana don di satu di model. Don menol musjauta kampe. Bogoti owadina. Viete l'indice o lutti con voi cavalli non negoziato. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Himo yaghfiru wa shirku mu'fara hido sikana on ma ya tawo di hono yete wanda mare wodi do ya fataka maka di fami ng ayat ng man ni biro at lusin mo sempa man ay ingat hadis na lapas nyan lego di tempat sahabat terjadi Muaz bin Jabal maka berasal dari depan kata nalas namawi kana apa dari apa di syirk tahu itu syirk maka wujud kan wajib bakar pengaten kalau bakar wajib pengaten ini hadis orang oh ya ini lah itu yang diwujud oh ini kan cuma begini oh ini lah dua ayat ini yang kau ini ya Allah apa saya mau kerja pada kamu begitu dong dia lalu bagi mau nak kayu terwonto contoh ini ya banyak setelah di hati orang sih wanda tak harus dalam tapi bahkan usia bukan orang apa ini oh ini hai cuma diuji oh ini hai cuma begini oh ini yang punya tuan ini berboyang ya dan ini yo itu umpama kono mak patron mengatai akan untuk mata kita ada dengan bola bayar rumah ada di mana ada di kelas orang di mana kopen sekarang haluan boya kopen tunna jangan kalau akan sibuk nate wala untuk sibuk ada pun mana ya rumah di mana sah wah menurun di kapal di opal sangat berharap ben ngomong si mota kadang kalau di kapal ini di dong dan waktu betul kalau sibuk alam sebenarnya 5 يسعى النزول إلى المؤمن كاري ناجح نارون di kabar itu 5 يسعى tahun hidup kita buat kita Muhammad apa dari orang kan berperkara ini cuma ya nah 5 يسعى saya akan dimana buat kita maya sarang tong kita nguli subi memang kataannya nah maya sarang tong kita memang dia bisa subi buat berguru atau hak menara yang umum tidak merawat dia memang menara kali akan berada di mata betul dan nak ya sifat non itu tuh yang non dan kalau kita kaya itu yang sudah empat dan menunggu di jabal di mana sahabat non direct benar dari diri sebenarnya karena diri jangan mengira tuh di mana kalau aku sekali nanti akan aku itu ada dan beliau hanya
ma to lewata wi no na ta kan de ya ni henge ben kan no la pitoy ben kita la wi no na ta kan no shi ko la ben la pitoy ben la pike ben jawab ni ben na jam na ko Allah fen na ta na be ko mon tahu aina ay sinurod di kaba ni hawon ko re ona dan na nagsipa po na posta ki to ba mo imam muslim hati kasi na ba ko hadis kabana tawo ko o yati lut ko to na ko ko ara ko ni ko na ko na ni mo shi ma si ra on ka ko si dari nema chip wallahi ta'ala kalau kita menunggu kondisi Eropa, biru bagaimana kabar ini buat kabar ini benar ini biru tak terus, benar ini tidak profesional. John Moses itu ya, waktu adalah selamat, wanda Allah lihatmu, Joni akan lagi di omaran kia emak kau yang diheri yang dibe. Jono kan ke owata menang deno pugo jen awon orang kan deno rohi karena kau pernah kerja di dalam sahabat di beliau aset tahu benar penolong di jauh kayak gitu dan kurang kayak gitu saya dapat boleh kayak gitu neno berat saya itu orang saya Allah di kamu dia Uang motor dibeli yang milik Walter dolar euro. Kalau juga dapat Allah cakap bongkok. Kalau kemudian depan di motor lapan lebih jenis, kemudian dominan aparat umum. Allah yang umfai umum dengan apa ya? Uang umum kita pun nak dengan anak dan jangan mengenai un e atto con fu cam di un in un si sobi gran ma sa nuyolan cam di e kana di ko ka pa ko fu box e kan ko wade ko valeur di fu sobi dire la sappo dum do wade ore dum dal ya bon ka pe di kasi na ka te do kondo ni mude SI me da tan ka kedua lima anak lima jadi masih tak kami yang tidak pernah semua agama bakat kita yang kamu bakat keyakinan yang kami Islam koyon kita itu utubah koyon kita itu utubah itu Islam karena tunduk itu amma lo itu nuti dalal go belum kan pesawat kita paling itu harganya sekalinya. Karena tuh ini mereka lucu ya dah, banyak yang kemenang. Sebelum kedua ini bakal kita ini tapi kita ini, wanda nak buat ini bakat. Patron nabi pun lu pernah ada, satahun siapa mubarak, nakatun ini, oh hatahun. Sirah mubarak wa khairul khata'ina at-tawwah isi mubarak kono ko buri moƴƴude e ɓiɓɓe adama bonnoɓe ɓen fof ko tuuboɓe ɓen gaɗa ko ɗum caractérisé si ɗum ala ara aɓe sunnawa jam te tawi gonatake tuuɓe Allah de aynaɗi moɓɓe gana pasti lihat di sana kok dengan wan tahu harus untuk ompon mata cubong mulut itu dalam hal sekarang tak kufir de bon tak anna lan pernah main ngomong kok de bon mau itu oi e bakkan di dalam orang jangan mula lah tahu aku tubi
hatta ma Allah yurtudi ko e duuɓi kam ko bonniriji maɓɓe ɓe jiɓinoni ko watta mum Allah tan waɗi aya ko onna Allah ilaha ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ɓeɗo ko yimɓe akkitiraɓe shirku e jeere e waɗgol hoore e hadis men a sallam ko ɗinɓe yini halkoji ɗi e jetani ɗum astama almubiqat woɗi te jeeɗi halkoji hadis ma jono ay on tagi tiniɗi an balawol ɗo yoore hoɓɓe hat o wi kala memuɗo ɗiɗo o naɓeɓe lette sa e musde ko ton kadi ko nuttiɗeɗa ko lowɗo jaafa andi gole on tabbiti peine on tabbiti signal kono hakkol ɓaawa par ce que kala koye nana saɗaɓe hakki goɗɗo illa man haa o anda si wona on tuubuɗo o gonɗini o golli golle moƴƴe waɗimaasa Allah no wawno wiwde wondema kala waɗɗo ɗin bakkatuji molanaɗe haade o tuubi o gonɗini o golle golle moƴƴe Allah no wawno wiyde o yaadum ma o naata kamo yimdi kono ko ɗum ayawni fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima ko ɗin gonɗini ɓe gonno ɗin karɗitte watte men ɗin binde men ɓe ko finde hande bonnugol nde bakka kono finde nde raɓɓaki bonnugol ko finde weltonde bonnugol atti attuuji tabintinande mofti finde bonnugol sadi finde nde wi'aɗi bonne kono inde tabintinni on bonnay ونرى ذلك وتوبوا إلى الله جميعا نهدي سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فوق نقول لك فوق عليكم في يوم تكتبون لكم تنالوا عليكم فوق هيقول الكتاب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في يوم مالك جونيون ronkugo tabbitinnangol mofte nela bonnugol ko ɗum ɗon naadi bimana yoga e peddeji go'o e ñiñugol sahaba e yennaɓe yaltinaɓe ka diina l'islam fi peggandeji ɗe ɓe fekki ko ɗum ronku sa bamani ɗum aqidatu ahlu sunna wal jamaa ɗamen ɗon par ce que ɗum ko wonɗe ñiñoɓe ɗo ko fof enen e sahaba ɓen ɓe kat ko fi haala ɗomoɗe goto sahaba ɓe dari ɓe ɗaɓɓiti faggereji bonnireji maɓɓe ɓe bonni ha gasi ɓe ini mbiyeyi ko ɓeewa julɓe no waɗa ɗum moƴƴuɓe no waɗa ɗum ɓe inni ɓeɗo kerɗa ɓe murti ɓe woni yennugolɓe huɗugolɓe ɗuɓe jiɗi ɓe ñamma o waɗi probléme o mofte ɗe heeɓi o ko feddeji ɗiɗi tampini mofte nelaɗum sallallahu alih w sallam ndeya fedde ƴetti kala wi'aɗo julɗo nden fedde ɗon nangi sago jaasi watti yettuɓe watti fufala kala wi'a nden fedde ɓen minen jammine kona tekkede wonoto waggata taala tekkede ɓen ɗon hakkina ɗum kala ɗuuɗi fof ɓen jokkiwi fof ko habaari mostoro fedde ko ɓen kadi peeñani e ganti ngaaka nden ɗon kadi jokkani e simɓayanto ɓe wiɗiɓe salafiste o mbaɗ ala ko moƴƴi garnaɗo ha hewde ko weɗe ngol salafiya wona hakka kanum tigi tigi ko woni salafiya kono si tawi ko salafiya kamɓe ɓen ɗon nden fedde ɗon nde hadak siyaɗo nde hadak
yang dan ada dari studio dan membusun yang lihat dari nanti kita menjadi pemenang. Saya tidak baru. Ini dekat sana punya kan negara. Dan banyak studio. Banyak sampai dia kalau punya teknologi kalau punya teknologi di info kerja apa punya teknologi Quran sunnah jamaah sunnah yang berkembang berarti benar-benar banyak ya benar-benar ini dulu ujar sampai dekat yang terjadi dan dalam pembahasan yang kita lihat bayar yang contoh sebelum pun jika harus pun wal jamaah tentu bahasa kepada kudung adibede di bawah ayam nubal sahabat fi bakka tuh lewat kebimbe Quran nabi tinnya mak begono benar katakan innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innama istadallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa kana Allahu anhum هذه الآية تخص جزء من السبب تجلس بعد من كبار الصحابة نتابع أجمع ممكن القرآن ونلا belum kita يوم نتابع الذين تولوا منكم يوم إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إن الذين تولوا منكم من المؤمنين وكنت تبتدي apa ini al-ghaliban yau kepentingan dengan debut itu loh bainul dohan dipendek jadi hakku dina kerjaan wartawan yauma sab kau kapan lewat sahabat al-ghaliban innama stazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu ko syaitan muwaffiqina jangan tidak sahabat diundi berdur dengan Rasul bayar dia dan dia syaitan muwaffiq mereka tunggunya lebih bagus syaitan muwaffiq sahabat buat ini innama stazallahum syaitan tapi ko syaitan itu lebih gili banget syaitan sah pandai mengatakan mau kesan dari itu. Ada di bawah mata saya. Angkor dan di bawah fakar. Kalau dia ada di bawah nipu, bukan itu. Kalau boleh dibui, wakar apa? Anda yang mungkin yang mungkin ada di bawah ini ini. Sita ini satu patron yang belum tahu begini. Saya harus bertemu dengan anda untuk beri muasai atau beri benar dia di posisi ini. View kalau panela kunci. Yes. Lah begini kan panela sama-sama. Lah begini karena murtadin problem kita akan tanam. Mui 5 azim tanam. Naga 5 najam ya ayyuhan nabiy lima Allah hikmah untung hanya mengatakan enggak namanya si tahu tentu Allah yang beriman di kau ini dong tauhid dan iman lembaga tauhid dari mata tidak dari benaya minggu lima video minggu lima invento Muhammad haknya ini tidak dinam isi tuan apa wani pemukul untuk itu kalau Allah dahilkan ayman pasti sih amat waktu orang membawa rakyat kan muncul Doakan sama penusuk. Ini mau jadi kayak boleh waktu. Oh ini contoh mau palar itu begini.
Orang di dia kotor. Itu maka jumlah dua ini. Ya, nama dia. Mana dia? Naik bukan ini terang. Orang lain. Orang lain. Kuntu boleh. Ini kan? Pencari ilmu dipikir bicara ini depan, model, doa. Benar tidak harus doa apa kebenaran ini. Tes ini, Mexican, pun memang kita. Pemuda harus ini. Oi, miwat kata, miwat ini loh. Anda tak harus sabi. Jadi kau boleh kata. Ayat itu, kau kata ni mati ini. Puni hari minat, mereka ni mati siapa benar. Kalau tak upin nak sekau, itu ino orang nak bina mereka. Memang ini apa yang benar. Pasti kemudian ni kurang punya lihat negara mana kata. Baik Allah baik Allah huwa maulah. Wajib diri wasalihul mu'minin wal malaikatu ba'da al-qiyamah. Lalu si dari mencerita kok si mencerita keluar menjadi firman alai kere om min Allah sudah banggas kalau ada menjadi milotong wa inna Allah huwa maula seb eta masuk sentral kami sentral dibeli terkait patau di mata itu mengajar bagi diri wasalul mu'minin kun tidak terbuka kalau mulut Mukalla alam bawani mukalla agera. Kudut emala takalla tapi provoka ni kata sana kama unti bangmala kata benar. Buat kita beri kamera pada. Bina yang sangat adalah ini. Tapi kalau nama itu. Jom. Untuk apa tu? Allah SWT. Kau kan bukan. Tidak bisa berbunusul Abang Taala Abdullah ibn Maktum nala asma malio fiha bandi jahat kana itu bukan budi kalam satere munduko bukewi ade mandi konkursa Amerik nabi sama kala dan bugel vision Abu Sufyan adona siapa Abu Sufyan menurut dunia awal lagi di kota ini Paske hai God Lord Ram yang ini emok ke debuai Abu Sufyan tanah di mana. Jo, pas orang parlem Abu Sufyan ali yang bermarket lebih jodoh no. Bela kat kembali ke ini permen. Le gerak ke sana. Kalau buat pets buat yang lima, no boleh buat report kan. Jono nendak orang dibanding jemuan anak kelas sama negosiasi de hal di arai beyau notis tidak godus dengan arai dan film begini dan ini nomor yang memang tolong jingko isi bakari kali sepotong mayaka pasti ada beliau ini on saya ingin ada negosiasi itu baik bodoh pakota dengan dia dia pasti jima Ustaz Rote malam beliau dari Budi waktu orang bermet kita mana di sini mukanya jadi buntu alu Abdullah ibn Maktum ya Muhammad allimni ma'allamaka Allah allimni ma'allamaka Allah Imo ya, enak, boleh. Masih kita nih, ya. Yang lalu ini doa yang ada bunyi. Mecimo ini Yesus Kristus. Orang yang alas, bunyi ini orang mau membuat tapi ini nara. Depan di betak. Saya musik ada begini, musik kamu awas sama musibet, unyir bin Musan, Allah unyir bin Musan, fibun orang yang pun dengan ini,
si tawi ɗum ɗo feewa ɗo mooɓiɗo wan si ɓe feewa ɗum affaire makko an ko feɗimo ɗon woni kanko nenaɗo sallallahu alih wa sallam ko ɗum oɗo cheikh adil alkalbani o waɗani men baɗi kono o imamuɗo baɗe o wiila hen ko l'islam yiɗi nemen teddini wiya e bandu wona ɓurɗo teddude e ko Allah tagi kon fof no felire ii gunɗo mo aɗɗaɓɓi e men men hikka hen o wii mo felirede kadi e hunde nde tawa ɗiwa par ce que gunɗo si tawa nana tappu noon gunɗo o wiyata ham si nana uccu noon gunɗo wiya ɗum jam laaɓi girɓiɗi sani yeeso ɗum laaɓal Betta con la compagnia, con compagnia. Con voi. Come devo dire, se con sei poco ma dico ma con compagnia. Non doia, riesco a dirmi, con tutto un po'. Oggi sino a quando uno comanda tanto nella famiglia. Conosce al-Kabar ini dum ya mo e mum ko tawata ko me ma do ko ko may bus Allah ya tanana ko ko joni aqida ahli sunna wal jamaa tele ma ko kabaka ko posso may monni non ko tabi dia e palka ko wobe be tuba e ruti ko Allah ma ngam ngam ko dum wonda joni so hedi do julbe be tawata so be yido joni ɓeygu julɗo hino tiggare ɗewlude iɓe wiwde wonde ko andi ko ɓeygu safkari ni non no iman makko o loyi o yalti l'islam min defata ko gonɗo worta hande kadi dare ɓeygu makko taw si ɓe ko ahlu sunna wal jamaa kono ko ɓeyiri no mbiɗe ɗum mandugayu safkari hiddolo kingi mo yaɓitude kino fettini kadi yaɗo yen sak yarti on tika nder dina ɗum naati ko ahlu sunna wal jamaa Allah nan ɗon ko ɗum ɗon ko sendidiri kaako dina meɗen e ko lutti ko hay ka tewe ko ya ƴettu ko hawre e dewa Qur'an wiiki en fi ɓay o wi wa rahbaniyatan ibtada'uha ma takana rondita ko piiji ƴaren hoore maata nana mumti kamɓe diina o wiɗi on ko kamɓe fagge ɗiɓe tawana woodi yoɓe arɓe nena sala ɓe joggi nennude haa lolli nena ɗo humaaɓi maɓɓe wi addanelam ɗo humaa woɓɓe maɓɓe wi kañum iwataaka le inaande iwataaka woɓɓe maɓɓe wi kañum hooray haa maaya woɓɓe wi kañum ɓattutaa ko suddi o sabu dewan ɓe waɗi ɓe haa ɓeydi nela sattanama kamɓe ɗo ɓuri ɗon no yafana nayi gootu ɓe awa yahakas nela nandi ɓe continue ɓe inni miɗo ɗuwo naani ɓe wi miɗo hoore miɗo tati ɓe wi miɗo jomo miɗo jiito ɓe maaki on ɓuraa kuugal Allah ɓe maaki wa man rajula ka sunnati falaysa minni kala anduɓe sunna Allah mo jeeɗe o jeeɗe kadi jonde ɗuuɗi ko ɗum wondi gorkaaji ko wondi ɓandu ndu fuu yehiino alaa ko ñaama ko kelɗi fowtaaki worgo warka kala kadi mo waɗaa ɗum naa tawiyete itto diinagal ɓe ɗum wongaa ɗum ko ɗum ɗon woni aqida to ahli sunna wal jamaa wata aronɗo ko a towngata ahli sunna wal jamaa jalenno sengo karama ko ɓen e tedduɓe ɓen jalenno sengo kala ko teddi woni malaika woni ɗuma woni ganndo fo muɗum teddugal ngal ko nattana Allah subhanahu wa taala ɓe feƴƴintinta e dow yimɓe ɓen e dow waliyaɓe
wali ko waliyaade annabaade kamɓe goɗɗum ɗum kadi ko ɗum seddindiri en kañum kadi e woɓɓe go ceernoɓe mo ɓe jokki on e place kañum ɓuri ka Allah won wona fal jowo na wopowo ko fi on ɗo wowde te as awowde ɗum ko jikku kala laawi deete e ɓiɗa to ahlu sunna wal jamaa chrétien ɓemen ɓenɗo ko seedi ɓe waɗi dow seediɗo sauveur ɓe wola e seedi yasinanoye telema woɓɓe bo kadi ɗum ñalaani ni firde ɓen ɗon kan keɓa maɓɓe on no mari yimba ñaananama ko ɗon o tawa o jokkiɓe ko fof o naata aljanna sa poddike koɓe kolduɗo ko mi alkani tan o wiɗi ɗuma ko alantala sa yadi kala yiiɗoma naata aljanna kala mo yiiɗa naata aljanna ɗum ɗuuɗi de nela sasanama yii bappa mum ɓe yangoɗɗi ha bappa maɓɓe na fiyayike bappa maɓɓe na ɓe yiino ɓe alkamisa tenen tala wa enen ɓe ɗiɗa ko ɗum suwatuma no jaɓi jiya ɗum fof ɓe jiya kala ɗum jangi wonki woni wonde o yawtan imata jiya ba nawi gon guluji capanɗe jeeɗo ɗagoroɓe gulude capanɗe jeeɗo ene noon o waɗi rek ibina ko non gaɗi goloji ɗuuji ko wiine gaɗa ahlu sunna wal jamaa hino hakkude e weddidingol e werditagol kañum o awi tala onon on fof naade aljanna naɗum de ndi golla ti gollay de hoɗa ɗuman ni ko boddigol naddetama nana ni amna min nabba min naɓi sibbi musa wa ibrahima alladi wafa min hada zilwajuna alwisa wal wa an laysa lil insani illa ma sa'a waɗa goɗɗum bottingaade ko bir ko yandiɗa ko rewɗa ko ɗuma goɗɗo ko tama o goɗɗum hi woɓɓe ko wi'ay haysi tawi a jeeni jiwo mo tawata baabe ɗumino toon a naatay aljanna kamɓe kadi kam aljanna o woni fiyaɓe on mbaɗi donc haqqille ko ahlu sunna wal jamaa welata biyaɓe ɗiti sakkataka hino hakkude non ɗum ɗo wiyete haqqille ko ahlu sunna wal jamaa par ce que o wi chrétien ɓe kadi ronki isa ɗo ɓe waɗi mo lette ɓe ƴawni mo haala so tawi ko isa no mirani on leydi sina haala o wari on ɗon de nayi ha joni ko mbattuɗa wi la yajtanibu masih isa ibn maryam an yakuna abdan lillah si tawi ko isa fi ha towna ha joni accette mo lette ko matti baalo waɗi ba kadari ma kana li basharin أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما تعلمون الكتاب وبما كنتم كذلك كان نكتب في الله سبحانه وتعالى ممكن ذكر ganda Allah subhanahu wa ta'ala hokki mo ñeeñe no hokki mo annabaɓe mum wi Allah no hokki mo ɗiɗo fof ka o wiya yimɓe ɓe woni macciya ngana kono koɓe atton ɗomal ɓe wi komi janni on kon ko janni on kon ka diina komi andini on kon jeɓɓinanmi Allah subhanahu wa ta'ala yankinano on mo rewon mo ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأتاهم قد ينبغوا الملائكة يأمر باب الرجل دون قد واقص مستحيل دون قد واقص بالبلد donc ini kami pindah ni ustaz itu ke ustaz saya itu jangan saya itu kono niveau ka woni wo mo haton mo torane ko hafi mo jibi sonata aljanna mo jibi ko himo hakkunde parce que ko tampi be ko sala ko duma ko be fenni be naati akka wallahi be wulno be rek ni bari
بعد كانت باي كبين بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين الخوف والرجاء هذا يكون الأنبودي لك الله هذا جوتي من يوم الله جاءك إمامي فيني تدنا في الجنة جاءك إمامي فيني تدنا في نيتي برينا قوة أنبودي مالك تاعو كذي بيوتون بيوتون Assalamualaikum. Kalau mau kita usaha ini, oke. Harusnya kita lakukan ini. Oke. Juli, ini oke. Kemarin kami ada nombor. Oke, ada usaha. Limo, kedua orang yang kat kawan nama. Saya kedua ada kalau dok ada kalau ada orang apa limo. Itu binara menghari. Liburan di sana kau ada yumen ada jadi yang mereka ini. Mimilan dengan baru menghari. Wallahi bicara saya kan kawan bawah kalau ini dia ni bonjol nari kita ya kan masih ada jok lagi ni no itu ada kalau ada jok kalau mau buat itu orang sini inform dengan apa orang lain juga ada kebiwiri dengan yang kebiwiri kamu yang Allah ini nanti video ini sinar apa ada ketahui video pasti orang saya dengan seperti hari orang saya ini mengenalkan banyak bahwa boleh fokus ini mewah ini manusia không phải cái gì mẹ yêu thì tôi mẹ yêu thì tôi Halloween wah mungkin soalnya orang ini wah aku ya tidak pindah aku mau ya dia nanti kan aku ini gue ada semua wah aku punya orang bumbun fitan ngomong nah bos kopi bilai bangga bilai apa itu ni yung mga sabangan tayo yung natin ay katusin ay katusin yung natin ito alam po nga rin kawag doon enenong kami magkuyumin na ito enenong kami ang sunod niya maka hideng hakune hideng huli wata alam natin yung kanya timako hideng kanikuman ni mga biyate Jorti kali yunmena, kutu sahabat yunang lima kali. Jadi seperti nawa itu saya taruh itu kutu. Ois arahnya mana ditangga. Allah ini Quran kotari tongko pop. Obi ada ini jangan kokor petnat. Oin yang itu tahan. Mari kita mesti terawan, mesti bisa. Dia tidak lama lagi. Mari kono o wiɗi harani hunde watta tawma o wiiti allah wi o yii ko goto peɗɗata alkana o wiyatano joni fallide ndenaram noganami kono ko ni duwaɗe mbaɗiyete ɗum ɗo wiyete aqida men o aqida to bismillah kam wona bewgode kode tagode nde yiyande yumɓe ɓen ha gasa sakka dewe maɓɓe ɗegi ha gasa pellitan hatti aljanna yenna kalam goto wona cheikh oumad hassan wong bi jadi Syekh Muhammad Hasan yang seperti dia sangat baik yang akan turun kalau yang itu dijeru seperti yang baik seperti karang kopi yang nak satu kali tak kita kena kita mati kalau hukum ini bakar itu kiui bejaga kulit itu sudah beri besen negara kulit makruh besen negara kulit haram besen negara kulit sunnah besen negara kulit mustahab ayo ini hukumnya penting ini wana kulit ini adalah semua jamaah dari orang nanti beda dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.